Desidero annunciare che dal 19 al 24 marzo 2018 è convocata Rad bi dalla naznanil, da je Generalno tajništvo za sinodo za od 19. do 24. marca 2018 sklicalo predsinodalno srečanje, na katerega so povabljeni mladi iz različnih delov sveta, bodisi mladi katoličani, bodisi mladi različnih krščanskih veroizpovedi, kakor tudi drugih religij in tudi neverni. Tako je napovedal papež Frančišek med današnjo audienco na trgu svetega Petra in dodal: Questa iniziativa si inserisce nel cammino di preparazione della prossima Assemblea Generale. Ta pobuda je bila ustavljena na pot priprave za naslednje generalno zasedanje škofovske sinode s temo Mladi, vera in poklicno razločevanje, ki bo oktobra 2018. S takšno potjo priprave želi cerkev prisluhniti glasu, občutljivosti, veri in tudi dvomom ter kritikam mladih. Moramo prisluhniti mladim. Zaradi tega bodo zaključki marčevskega srečanja posredovani sinodalnim očetom. Della fede e anche dei dubbi e delle critiche dei giovani. Dobbiamo ascoltare i giovani. Per questo le conclusioni della riunione di marzo saranno trasmesse ai padri sinodali.